batigwitira Rigathi Gachagua mukana jo murito ni miariere itiriari Gembe North kanisene. Kugwatogenio kairi Purity Richard Nwe mwonanirie wetu wa mathithio. Nyuma ya seneta wa Meru Kadhuri Murungi gutumiria gacho wa giti kio gavana Meru 2027 akari intere Chiankobo ibathujite siasa iji cia Meru iri kuoneka kuongera kathari ora kugukia. Bamwe bakienda kawira Mwangaze beru gitine ni koti, bangi bakiuga Kadhuri na akare wau ari gitine kia useneta na bangi bakiuga mama abatigwita mwanka mwakienejwa 2030. Mutugikare no ina ripoti ije. Mayantuku ya Jumamosi seneta wa Meru Kadhuri Murungi gutumiria kethuru arinde bene mwankene jwangirijire 27 akirujera giti kiongabana na ndio ntubone bwithirite bwekuchiria mauge nkurani areta unini ankobodo trimene na kari mwanya na bethira bari na mauge mwanya bamwe bakiwa kirabo bakwenda thaiji ni kweberio tongeria buthuku bakawira Mwangaza na mutongeri ongethira kijo kyobisi uya ungabana ethira kiritira Mumeru ngwikomea nkewitigere iri mbere atwita kithurano ne thaiji batu turiuga kira tukwenda ikwenga wathani buthuku buma Meru County for over 2 years. Thaiji inya wonu etherete okenderea na oversight na tuinde itugwetikaniria ati Meru etete bwega na tugetikana iria Meru etete bwega. Our goal right now ikweberia otongeria buthuku rere turegitara kuuga no kwenda giteito baba rere negitara kweberia otongeria buthuku Mumeru onethera can benefit in the next 2 years ake mtathuri wa nyongo ijiri imoge garungura nambe aruge nyongo imwe ira athuriri thaia seneta ya oversight nini project ya county ambe barikania issues ira cie Meru County thaiji egitara siasa ya kinya togeta siasa ene bangi baugana boria kariba Meru ni bategori tingo ibwa Kadhuri Murungi dirari mubunge wa Southimenti kwa mianke 10 na mianke wetano ari seneta wa Meru bone kethira kuri na mirandi ya weti na mbere bakiuga betherero ne bamugwate mbaru na bamwekura indi bakiokeja kwitha gote mirandi ekonekana bariuga kagwatwa mbaru buru bono tekio bona ke Kadhuri kuma 2013 rathure MP for 10 years ato Kadhuri for senator for 5 years ono tekio bona kabau kandiki kena development kandiki kare team tugitwa Kadhuri Murungi bono tinjire nye mwereto yandiki Kadhuri Murungi bono institution mwereto ikira kwa ikatase of Kadhuri Murungi Amberu wa support bona kwina ngo yaba itira bamu support lakini mantu za kuthunga manaru othugania mtu igwa ona ongia kuthura athuro seneta ona governor itoka kiki kinene muno athugania uga arenda governor ndena kwira antu betu bathuje antu ibatege for the better leaders na this is not the right time ku anto kuga iba kurunga magavana bangina boba karima taroja okere seneta Murungi ni atina kare gitene gyo seneta ni gitumikira bakuga thaiji gitene kyonga bana kura techiona Kadhuri tu na maintain yete na kare gitene kiwa na kyo na kare gitene kiwa seneta na tigana kiangavana antikuona jaka kona nonga kethra kienda kuritaya kana kwana tauni neji ankubu bangina bone akaribara bone ne werubo burubo kugwata mbaruka wera Mwangaza tanga bana wao bakiuga ni webaga kwa nawe tikona Kadhuri kama sinyani karunga magitikia ngabana ya tumboka ni ndona mama no etosa no mama to onega mbale ore agito tariki 14 tumweterete etosa no ntuma bara motite kanya gagwita ngogi na bari mwakanya gwita ngugi thai ari atwitirite ngugi na kuringana na maendeleo jare tukona enderete ajo thai enderete bwega muno kwa una ndi batu turiwa Kadhuri nyakarunga nya bagerio mupinga
mama atumbika na muthiene kwiboba kariba kuonania wiru bona nkoro emwe kugwata mbaru seneta Murungi gitene kiongabana bakiuga ni wokubwira kanyene kau na ni mwathani umukunurite methwa ya gutongeria kariba Meru ijaka totongere twi mutumumu na mutumumu atomba kwani mutumumu ongenjira kwikyo tukwira Murungu au aramurugurire metho hathiro tumumu kendombo gwatanira na Meru tumbo kuria Meru no tusofa na umite tine kia MP na tonyete gia Senate na nakwerwa na development chionde na strategy ritumirika kenda mbesha cieja ciumba gutumirika na no moro thingata oversight mono kwa ingwitikia ngavana atithira kenda mono oversight nene no twakethe ije ndutesi ciawe ko nyoro kethira ri Senate kethira aki oversight amtu kwerwa mantu jongwa mataunini yankubu gicigo mbunge kia Southiment nke reportera teto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutuge Kare Kagiteno kau mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi ugite kinya koti yabanga gucokia kawira gitine bateta wa Munyoro ja Meru. John Paul augite Gachagua gutikie na kiogia kwa Meru na gugatwika atongiria bakabanga gwita kiri Gachagua bagatonya Meru ntakene kinya nkuruki. John Paul nongerete na kuga atongiria bonthe Meru ibabati gwika siasa cha 2027 gatere kienda kuonukia county. J Boniface Mungera nwewe na report ja Togo tirimananwe mubunge John Paul Mwirigi akurukite tete shughuli nechiawe tomurungi kana tomoria ethiro kweno maburio mushemano tariki 16 jokodro joitonyana na mpumisha tariki 10 cia koti na ethiro ni oma mpumikara ya kumura bakwenda bakethiro bagita wa Munyoro na tucokeria twirojo inya kwa twikadia ta kukomba kwitha kwikarika ote mutongorio wirende kumba kwitha tukuma ki this government kumba kwitha twita ki the former Deputy President. No, to the former Deputy President, otebi otoa for the 2 years ira around bakwithire ngwene otebi Meru yomba kwithire ki benefit yavyo ote any project yomba kwithire ki benefit niyo so that you nya together tuita nao twethe twantu bakuthekwa so meaning that how to focus yetu ni ata Meru ikomba kwithire ki benefit na Meru itomba kwithire ki benefit no ndo ba kuliunga kato kuliunga nture ita wa Munyoro tutomba kwitha tuita that side but Meru no monga tumbe kwitha tuimechwira nafasi ndene ya this government na tumbe kwitha tukiaria na ata Meru ikomba kwitha ki benefit mubunge John Paul arenderea akomushema jo tariki 16 jurajo irigiri kuzoita mukondo jo mworo jo itinambere ne konteje Meru jo no batu bubonene mono no twatongire bonde barubugite bageta ibaikite bione kibebya kwandite bege siasa na bwa konte Meru nyo embere na ke muchemano yorora tumbete kwithira ka muchemano yorora former governor kereito Murungi ombete kwithira ke announce mumbe kwithira nkiwa te muchemano yokwa ya neite ka muchemano yokwa riria membi utongorio bo Meru bura buketha buri lakini ni muchemano yokwa riria witi na mbere bo Meru na ata Meru ebati kwithira ke benefit iro liri ku Meru kumba kwithira e play no ntori mono tukiro ukwa tweka Meru irio yekario na inya manto maingi akomba kwithia tukiluka bono bubwa kenda bwekumikire John Paul muchemano wa tariki 16 tekumanisha iyo mwisho bandu kuketha kwina consultative meetings ingi na the leaders nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mungera Koti yachukani thikirite gamba na aria memba bari ba kanisa ya Kiambere Baptist Magumoni bakwirikana kura Pastor Justus Kirimi uria nowe munino overseer Magumoni James Karobia uria ari pastor na Charles Kiura uria ni deacon baririkana kura Reverend Kirimi uria uri na mawathe kuri ntuku ya kiumia tariki 8 December nthiru igongwana ria kanisa ritite na mbere igamba riri rigeta na mbere tariki 15 mweri jwe 5 mwaka juju tukumenyithwa ni Sabon Gaishma. Justus Kirimi,
James Karobia ora ipasta watene na mukuru wa kancha Charles Kinyua bakinyithirwo kotini ya mbere Jumaine ya tariki 17 mweri wa Disemba mwanka muthiru araba thitangirwe na gutura pasta wago Reverend Justus Krimi wa kanisa ya Kiambare Baptist Ntere cha Magumoni na uranwa we mutetheria wa overseer wa convention yenu ya Magumoni. Kuringana na thitango ino Bairi Baba baririkana gutura pasta ojo ora ari na magwathe nyuma ya kurikia wantomeri Jumapili ya tariki 8 mweri wa Disemba mwanka muthiru. Bairi Baba ibareganire na thitango ino araba atwirirwo bondi ya chiringi 20,000 wa kiromwe kana mbia baribari chiringi 5,000 wa kiromwe araba athurire kurea cash bill ino ya chiringi 5,000 wa kila muntu. Munde mugambithania Duke Ocharo aribangirite kuthikiria akuje ba igambarire ara amona ugu wakili wa mutungatiri ojo Kirimi Muturi arombete koti etwe ntugo yenge ya kurithikiria akiralamikaga ati batape wa ntugo ya gucokaniria kanywa bora igambarire kathithangwa mbere na gichunko pre-trial hearing akiuga ati munde erere ntugo ya kuwetwa gake kwa igambarire ende ya garurwa iguru njuma nthiru. Rotere rwa athitangwa kinyaru irugwatanirite na irombarire araende batwirite ntugo yenge teo Alhamisi ya tariki 15 mweri wa 5 mwanka wojo teo ntugo ya kwambiria kuthikiria igambarire. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kungena kugikundi kimwe kya kurugi kumenyekana jaka suku Ntere Kiengwe Gembe Central nibambirite kampeni ya kurwa na kurwa kwa kurunja chiao bakiere bugite baba inge bakuru bari tutumwanie kurubao ende bagakira kumanya na ndoni nture na kuruba bayibongerete kugarume baba inge bakunyamari kanethi na chaki madhuganyo kumanya na nkuchanyo chaki muchie bakienda arume kumurikwa na ridhori ethaga. Dennis Mugendi gatumenyithia nkuruke. Batirimanite kirine gya sukuru ya Kaurine gusetha mubira jo maguru bari antu arume gikundi gikomekana Tagasuku Group kire moroto jwakyo ni kuonokia arume kumani na mathina jera bagukurukira nja ciao jagatuma bamwe bagatonya mbogitene na kinya kwirita moyo ni untu bamathugani ja maingi twanjiriria antu bakai tweta tukiongeleka na twakianjiririe na mantu yoritani twekuona kuru iba kuangamia na njira nyingi sana kulukira sobi mantu ya kemusie stress mwanya tona nibo yatwe ya antu amwe na nima akuru barato trimanete abonde ne kundi kietu nkuruki akuriana itumbite kuthiria thina cio ira nyingi kukulukira kemesie kukulukira ndawa cia kulebya bamba kwetha bana stress kunya antu bange akuri baura wa twabonele mantu mengi twabera mukuru no ndoba kwa rangiro mujia taka ora eta izitha aijule nara lakini ato tirimana tukabothire muntu counseling tukamwariria twamwira wakaibwo bwate wo mbere mantu ya ibyo tuwire makato tirimana na ugeokwethirwa muntu ena kathina kala konthe itweta twamwona tweti mukasuku. Number 2 nde treasurer imbeka mbia cia ntuba na wo kila December itwethero tukithioro tuka to identify antu ara twa etana kuruba twa eta twa bathenjira through the mbezira barita na bakarea na tweta ataalamu bo bareria kuhusu mirimu ekinande ira tweta lifestyle diseases mirigo mingi na mirito ya nja bakiuga ibabatithitu antu arume parituma antu mwakiri antu arume bonde na kubebaga kwani antu mamadhoni ja maingi kuromba area yonthe akuru bakethira bare barabo twibwa
iboya muno gutirimana bakaria nontu manto ya musia mwingi muno yotwinyithia akoro batiwa birabyo bayinya nara mesie nontu ibakira aibu kwenda kwira Meru mwanka thai antu bara bakorwa sana ni akoro ni ekoro na mukoro akethira agikulukira ontu bona aturere akoro bange ni kenda atethwa akoro bareke kunywa sumu akoro bareke kura mesie onde na kuba kwira atongirie bathirikari na antu bangi bawendi bubwega batethiri ontu bubu na gikundi giki na kaka eye kanini nontu ikatengero njamii cionthe twibazo nombo nongal child eteke wata wanjera na inya itukwenda wokiria boy child ni kenda omba kutawa kanethirwa akiroma ringi mwanaume na nontu ntomuro make ogura society gura tukuromba antu bawendi bubwea kinya bakomba kweya baturira muntu omwe waturitana nontu tukona utethio twakinyirira antu babaingi na tweta gura ya sa Dennis Mugendi, Weru TV, Kaulini Kiengu, Igembe Central, County ya Meru. Igamba ria kubutwa kwa atetheria bari bamunini wa gavana kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkia niritiritwo mwanka mweri Jumatano nyuma ya munene wa Rutungugi ba gavana Nchamba Mbithi kwaga kanya ga kurita ukuje bwawe abisa munene wa wandikani Virginia Kawira amona bu na ritite ukuje bwawe mugambithania uju wa koti ya liba kiugari na magamba jama ingi mono na ni ntuku 18 ke ethairwo agairi kana ikenda kuthikira magamba ja koti u ntere chamiro Kono Patrick Nkunga oro wali mutetherio munini wa gavana Mutumanto Ithinkia na Poi Kamati oro wali ndereva wawe nyuma wa kwithura babutini kaunti ya Meru na bona ndi gukinya kotini kuregana na ontu bubu muthejo na arua bembere mugambithania wage manto ja wandikwa bakinyite kotini ara kujebuka ikwejanwa ni abisa munene wa mbondi ondika ndene Meru no Virginia Kawira kumana na kubuta ngugi kwa baba ili what I'm asking is whether the records of the personal staff in the office of the governor are kept together with the other records. Yes. Nakagita karambire kwaria kinyaki ule biuria ni mugambithani uyu augire mutarasaja jwa tumikire kwenga baba ile ngugine tabaterie. In the end, after all that investigation, did you find that the guy had resigned? That's the question before the court. We found that there were many irregularities because when an officer leaves service, there is clearance. Actually, resignation should have come to the board through the chief of staff, which it did not. This officer was never cleared by us. So we did not was there a valid resignation according to you? There is. Kuringana Virginia Kawira aruga mbundi na bati kwa mikira baruga ira yerikana ati ni andiki na ntuba bo baire ekubuta ngugi Then it is according to this is to acknowledge the seat of the other conditions like individuals and the ambassador. The county government as an objection. Enda kagwa bisa munene obisini ya gavana no Nchamba Mbithi no andikire baruga ekwatia gwitikiria andu bakubuta ngugi untu bura butabati. Is there a procedure for forwarding of any resignation? It is usually we are only addressed the board through the respective chief of staff of the party. So the chief of staff will be the one who is supervising those officers. He should have forwarded the resignation letter to the board. They did not, and for clarity purposes, the personal resignation, the original resignation letter of an officer moves with his personal file, and not as newspapers that have filing being brought to this one. They should be in his personal file. Anybody who wishes to use it gets a copy. Nchamba Mbithi kinyona kwirigiri ukinye kongoro nikenda itoku jibwawe ndo ntubo tirombekana kuringana na mugambithano uju kuwena kagita gaka imono ya kuthikira magamba je wandika ndene county Meru ai ntiko 18 kiki mwaka. You'll have to appreciate I'm doing what I can. That's why I'm sitting up to meet through lunch because you people who pay tax, you have only allowed me to come here 3 days after every 60 days. That means 18 days per year. That's the only time you people can have a judge here. So if you don't use the time properly, you cannot blame me. I'm doing my very best, but
3 days after 2 months is not enough. Atana ndika mbaliri ndiketana mbere muri 5 na ndio nchamba mbithi akethwa gito kujibwawe. So hearing of the first to fourth respondents case will be on 5th May 2025. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutirijo Kangangi. Tanambera kurumira ntisochetu nchokere tenyume kagitagate kuraja na ntitonkruki ukebebe mutambo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ya tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Saturday, 8th March of 2025, all roads lead to the ASK Showground Meru for the Meru City Urban Sound Night, featuring all your favorite artists from Central Kenya and Meru. Hello, everybody. It's your girl, Queen B. This is the one and only Kofi Machete, Karani Machete, manze. Naitwa Nati Mwalimu, King of Mbenga. Single L star. This is Safo Msanii, sura ya master. Mimi ninaitwa Mtumishi Asante Yesu. Dayo Kim again. Mimi najulikana kama Jongesho. Naitwa Coaches hapo. It's your girl Nadia Mukiri. Natukenda nae, na leo tunakana. Mie getwo Wanja Asali. Eyo nyoko, Okaido. Wahamari tomakwa getwo Wajiro Wagwaya ni Gasheni. Mimi naitwa Katempa. Hello Washuka Mushedo. Inite Euphony. I got the names like. Grab your tickets at 350 regular and 1000 VIP. Tickets available at gigs.madfund.com/event/299. Meru City Urban Sound Night from Saturday 10 a.m. to Sunday morning. Ere katika Nakuru campus ya Kinandete antoa kuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura ire ina nyomba na mathaka ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kire utungata bogima. Campus yetu enjerwa aja ni kinyare nene kire Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antoa thongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkathishie guruburu kiugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoro terwa rwangino rogima ningugi njega ujukania bomweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi nko barukira nante kuivangete. Yankira moto jaka bakara chap chap. Aya, kwani yako naye mama? Tipo akiora ya bioria.
wote jojo agita nyanduki wega bora ha premium kavagara ndarika ithano akinkimanite na nonyiri Boy na haraka utemba kuja kwa buma utike goromete jojo kaya yana rwiro ate ako tsadia kuarete mutuzo kavagara wa kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Begi gweta na mbere kurumira ntito chetu kiama ya NCIC ni itirite ura wari munini Rais Rigathi Gachagua mukana kumana na miario yawe ire aritire ari kansene Gembe North. NCIC nirite Rigathi atikane na miario itina mwerekera na araba mwete mukana jo murito bogite miario je Gachagua hiri na umbani wa kwaragania thiri nthigurune. Nkiama ya ngwataniro na urumwe bwa kinthiguru niyo NCIC nitumite kanukie kiruria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua bakimukania kujira Kenya gukurukira miario yawe. Kirivarugere ikirikirore ni mukariri giti wa nkiameje Daktari Samuel Kobia ni ate munini ujo wa rais wa Karaja na kujira ndo ache kiundurijo na kwa unagwikira ngwataniro ya nthiguru ejo gwatine bunene akiuga ati migambo je uyomba gukia ndo ache kiundurijo. It has happened to the leadership of Meru ya kwamba munaketi na Rais William Ruto akipanga kutumaliza kama jamii, akiumiza viongozi wetu. Ikanukia riri NCIC kiri Gachagua riumanite na miario ya mutongerio jo ire aditire Jumapili ya kiumia kithiru kiri ndiunga yawe kanisene ntere che Gembe North ire Daktari Kobia kuga ni miario tiagiri kiri urumwe bwa kinthiguru. Watoto wote kutoka mlima, kiongozi yeyote ambaye ako na msimamo, umetupangia jama ya kutufukuza katika serikali katika Kenya, na anataka akifukuza hii watu amalize biashara zote za watu ya mlima Kenya. Lakini mimi nakuambia rais, ukifukuza Martha Koome usikanyange hapa Meru. Nimeweta kila Martha Koome igato. Mtakubali? Kwani wa Meru mmekuwa waoga? Unajua this is too much now. How do you purge the leadership of an entire community that made you president? Umepanga jama ya kumaliza jamii ya mlima, kumaliza viongozi wao wale wako na msimamo na kuweka vibaraka, kumaliza biashara ya watu ya mlima. Ndiunga yawe kaniseni ya IPCA ntere chantu betwe Rigathi Gachagua nonekere kumeneria Rais Ruto akiuga ati ni wo kubanga kweberia gitine mugambithania munene Martha Koome jore amubangire njama ya kumurita gitine kia munini wa rais mwaka muthiru. Mimi nakuuliza Rais William Ruto, hii watu ya mlima walikupenda, walikupatia kura,
uliwadanganya na Biblia. Umeamua kumaliza watoto wote kutoka mlima. Kiribarugeje NCIC Daktari Kobiarira Gachagua ati na radio rongwa kuga ati rais ka kubangira Martha Koome nuntu barurejo rwawe untu buria butibwama na ni untu bomba kureta rumena gatigati kandurejo na kinya gukia ndoa. Ntukweu Gachagua ari kaniseni ya KK Garo. Gachagua naugire ati agatongeria maandamano ja manene ukeja kwithira Martha Koome akaditwa gitine, akeinyeria ati kethira Koome akaditwa gitine Rais Ruto atebwirite gukinya kaunti u. Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hamtatoka? Mtatoka hamtatoka? Barugeje NCIC ejete nyuma ya bunge ba kaunti ya Meru kinyabo kuonania kwaga kunganirwa kwao ni miadi ya Gachagua ntukweu ari gembe iria kinyabo ionekanire kubanyarura bunene. Asikuje Meru akisema kwamba rais ama naibu wa rais hawataruhusiwa kukanyaga, kwani Meru ni yake. Meru sio yake. Mwezi wa Januari kirendio ya rais Nterecha Western mubunge wa Webuye West Dan Wanyama nonekere kumeneria rutere rwa kirimara methone ja rais untubura na ndebo kuonania jeka siasa cha rumena ichokete bunene miadi ere rwangiruru rwa NCIC amwe na bubu itonekana kujukiria nodito. Hatutakubali, na mimi nataka kuomba Wakenya wote mahali walipo, we are not going to accept for one tribe to think that they have a birthright to be at State House. Na tutakubali ati baada sasa ya William ati sasa tena hiyo mlima imeteleza na itateleza milele. Ndwadi idi charume na kuma kiria siasa chijete onde siasa cha 2027 chionekanite kwambiria munini wa rais wa Karaja Rigathi Gachagua akionekana kujukio tongeria mantune jaja kiri kiatho kiria kona kanyaga kwaria akimeneria bunene mutongeria wa Nthiguru. And it's not that we have no plan. Ati hatuna mpango, tuko na mpango. Lakini mpango ile tupepewa na Wakenya kwanza, the most urgent ni kutoa wewe. Masendomba Ntetone Chaweru TV. Akariba municipality ntukuite kuraja bagakenera roje ntuko chionde cha kiumia mewasi arikia kwa kainte kenjeru ya roje bubone kuringana na mwerekeria wa mewasi uria ugite thaiji pare kundania roje ntuko ithatu kiumia mutindo ni untuba wingi bwa karimurandi jojo ni jo World Bank joambiririe mieri ithatu mithiru akariba kiurua kugura matangi kenda bomba gwika roje nyomba muthuri Muriuki no ina report ije. Narua mabisa bambudi mewas batongetu na bisa mnene no Patrick Mugendi ibakinyite Nterecha Kemiriru nikenda kulike uge bwakari kumania murandi ya twigite jo gutigira ati jo kuongera ruji Nterecha wa Kangangi ara murandi jo jikodojo mungana jo milioni 84 na murandi jo jwirigidi kulika nyuma mieri 3 ntukari tukenete muno ria twite ucemania na aturi ba Kemiriru na ruji rurikite kumaro turwa mewasi na sendi ya Kathita niki atumba kuberi turete murandi jo mweru yajurikite kuretwa ni ngavana wetu Excellency Bishop Kawira Mwangaza. Kankwenda kuga ambese turikitie gucurwa ni ngavana wetu is a total of 4 million kada milioni 84 84 million na ambese urikikuithwa na ataramu bati kathie murandi ikizituike kurikia na mtonde wa Meru ombe kuona ruju ra kwagirite muraju twirigirite twarikia kwambira tuntukana rupona na ara ura turina tuna stakeholders forum anto bakurita maoni na bonde bagwitikiria ruju ro rweje rekero kombote mukari wa minya consultant mbere na mubango akithia maoni kire ya karibeto ba Meru ruju ndene twarikia kwambira ndene mieri 3 ngwite tukurikia project yeje. That means tukambiria thaiji maybe by September yuareta kwararire tukakwara yuarine mura kureta thine ya ruji totwe tukurikia murandi jojo na Meru baketa mbere ku enjoy the services that we have here in county government. Na nandikira ikebata na ati murandi jojo kirika akaribaba baketha bena kanya kakunywa ruji ntiko cionthe lakini nande murajua murandi alikia kurikia tukomba kumake sure mtonde wa Meru komba kuona ruji tontu rumuru komba kuongera some more 9200 cubic meters per day kwa at least tukomba bridge the gap
nikia tukomba kuthira thina ya water shortage njatu ndende Meru yetu na ikyo gitumia tutumite aja narua tuja kwaraniria na antu bantureje kuboria da bagetekeria ruje roro kinyire tauni yetu municipality no tuitwigie twekiriro kiantu bakiuga ruje rutekungana oiro kwingwa ntuko ijere iro kwingwa ntuko ithatu antu ibo chonyara project inge itekungana end project yeje narua ira aranirie na CS wetu ro national government bombo kinyambecha iji aja ikomba gutethia nikienda ruje rura rumba kuinga ingia tauni na mathina jara twena joja tauni tugiotheru bobu inge nkuruki kuringana na biso munene no Patrick Mugendi baugite kuthe kuna thina nene muno emanto jege ruji arakari nandi bakona ruji ntiku ithatu gekiumia akibore betha bakiumiria na kinya gutwangu ntugora bakatha bagika ruji mwanka thine jethwe kithirua tukugweta kwithira kwina shortage ya ruji katu tukomba commit the right demand ira twini onde ya Meru 18500 cubic meters per day tukimba kwithira twina just 9000 cubic meters per day twitembere na maturation program yene matura yetu mwanya yo tukuromba muntu wonde umukari wa Meru tafaitu mbekugwatana turi amwe mbere tureta ruji ruru watuko kena ruji ntukwithatu ndene ya kiumia ukomba kwithira ntukutwita twina ukethomba kwithira na storage tank nikiendo komba kuona ruji ro ukurukia ntuingi tendene ya kiumia na tugeta mbere gutangaza nya program yetu raconi uri ekari ontura mwanya tukiro kethwe na ruji na tukiro tithira wina ruji na ruji rwagio kinya gwaku ukomba wika kiri storage tank lakini muranjo jojo alikia kurekia mga tukomba ku make sure tukurikia mantu ya rationing program ati antobeto ba Meru town na antobeto ba barabe ndene Imenti North na rakuonde ku supply rujura mewas ibatwe kanya kidogo na ndishua tukomba kwitha twithire ya thina kwa kuguru guku nene muno ati within 3 to 4 months time tukomba kwitha twithitha ya thinere ruje na ikomba kwithira kiomba kwithira ithira amna bubu ndere ingi irikethwa chigunika na murali jongi joroji ndojo kumlekanja mutwaru nentere chakirwa nkando ruirore na nyatigania ke murali jwajujite ndokutigira ntere ikethwa chinyontoka ngaba no tutembere akira sana rwangi mwanya risi waka mbesa kanire tunenkarande mbesa maendeleo tuleta rujunguru ne murugo to mutwaro kimwe kiadito na consultant betu ndene ya ground tweta all the way mwankana ara kibirichi aba ruguru tontu in very few months to come bali tukambira rwa to mutwaro water project rwa asab kumana ara iri akirwa rwite mwanka iri ankando ruksabu siri ya rwiri rwa rera runde rwina mwankana ara na ara saindi ya mwanka kwi na ara saindi ya kwi kianjai rwite all the way tuikweta na ile onde ya Meru ikombe tuika covered as per the SPA tunenkirina wasle muthuri murioki Waru TV mutirijo kangangi akari batutwa ibonanĩtie kurega kũng'anĩrwo kwao nĩ wagi bwa rũji ntere kumania na kuma gwa kĩthima kĩrĩa barataga rũji akari baba Nandi bamenerete thirikari nene bakenda kawĩra mwangaza na thirikari ya Meru gũtonyera na kũbathirĩria thĩna nje Kaki Mutegi no tuthuranĩrĩte ripoti nje akariba tuto kuma wandia ruire rwaerera gicigo mbunge kia Buri bakuthetithinera bethirite bakire wakagita karaya ya ruyi araba kugagu mbereni barari na kithima kia ruyi kira baratumagire ndi nyumani kia ingara na gutiga kuruta ruyi ontobura bakuga batikomenya nata kwathire ndi bakworota tongoria bathirikari nene bakiuga ibo bakomenya imbiyongwe kwenderea na kithima giki twatulimbwa mbwao tutorerwa itombere ku ikura newa ne tutethia muno nene ya area yetu ya Tutwa na kotha kwina market ndongi nanto bayoko nya biashara cia bwo muno lakini mwankana nde kuma ria ruju rwaurire batu tutumba kuona mbecha kinya ke nyomba cia ture ciaki tutumba kuona anything uji rurite buru kithima twerwe tugaturirwa kairi kinge ga turi kiawa kiathuka twerwo nandi tukathithirua ringi tirire ainga ki muntu uria wauite agatuturia mama auite agaturiukiria ndene Tutwa thoko yonthe itiruji kabaguraga ruji kabeta kugurirwa ruji nau bakareterwa utinjira iria iutethia antu batutwa kinya nini na katukugura ruji ya mutungi chiringi 30 o mutungi jumwe kokuo na challenge ya antu naja moteri ne naja karo ainganire tutikumimbia inganirie indi thirikari kenda gucingatia mara moja rumira
nontu thirikari nio njene antu na nio njene ruji na ruji irumoyo iromba ria kariba bakiri atongoria ba kaunti batonyere nontu bariona taka thirikari nene bateyaniritie na ndi tukuromba uju nontu ruji rurairwa nacio government baturite kithima kiu ngabana nda kwigiro MP akamwira ari ruji rwa ni rwa ibo baturite bari national government atukuromba mama itu na thuchiumire nyare twaina public participation twaina yo na iturakurukiria mama na yatuturire kithima kiu tumbe otetheka no ntunande batwi twina nyonta ku mono mutukombeka mama bakeja bagatuturira kithima giki bakari kithima giki ga revoked batu tomba ku tuwirizwa muno kenda antu batutwa primary school na secondary school na market tumbe otetheka itu kithima kira kiathukire itweja tuthithirwe thoko ekare bwega nontu na thoko ekari buruburu kinya nyomba tutikumba kuthambia kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga Kitegi. Bishop wa Catholic Diocese ya Embu Peter Kimani nerete siasa batigane na siasa cia mpathu na baitire ya Kenya ngugi ya Kiaria ari kanisene Catholic ya Gikiru wodine ya Makima Kimani ugite Kenya etitite bwega na kuri na mpathu nyingi muno untu bure akuga ibwangarateni utungata kiri a Kenya. Tunataka afya nzuri, tunataka elimu nzuri, tunataka barabara nzuri, tunataka huduma nzuri kila mahali, lakini hatupati. Sasa tunaomba katika kipindi hiki cha siku hizi ambazo tuko nazo za Kwaresma, tuweze kila Mkenya tutafakari na tuweze kuona ni hatua gani tutapiga sisi wenyewe, tuweze kupata ile Kenya ambayo tunayoitamani. Tunayo economy yetu ambayo ina pesa hakuna katika mifuko ya watu jinsi ilivyokuwa ahadi kwamba tutaweka pesa kwa mifuko, lakini pesa hakuna ndani ya mifuko ya watu. Kama wanasiasa ni biashara, kama biashara ni ya wanasiasa, wakifanya biashara yao ya siasa ni sawa tu waendelee, lakini ubaya ni siasa ambazo zinagawanya watu. Wapige biashara, wapige siasa ambazo zinaendeleza, zinaunganisha watu, na sio siasa za matusi. Sio siasa ambazo zinaleta utengano katikati ya watu ama kukoseana heshima, kwa sababu hata viongozi wetu wakizungumza vijana wetu wanaona. Watoto wetu wanasikiza. Siku hizi tuko katika televisheni, tuko TikTok, tuko katika Facebook, tuko live kila mahali. Saa yale maneno mengine yanatamkwa na wanasiasa wetu na hata viongozi wengine, ni vizuri wazungumze maneno ambayo yanakuza na kurudisha watu pamoja. Pia tuchungulie na tuweze sasa kuzingatia mambo ya maendeleo. Wakenya hawataki kusikia sasa kampeni za kisasa. Mimi nitaka kuwa hiki, nataka kuwa kile kingine. Wanataka sasa kujiuliza nitatoa wapi mkate wangu wa kila siku. Sasa tumekuwa na kiangazi katika taifa. Watu walitarajia kwamba watapata mahindi, watapata vyakula. Sasa watu wanauliza tutapata wapi. Sasa siasa za kuleta migawanyiko kati yetu hazisaidii hata kidogo. Muthijanso na njira nkinyaniru tuchemane kairi wona chiari ngatha 3:30 mbitagwa Ntinyari Kinyua mwananiro Mathithio o Kari Purity Richard.